balingi yo lingi plus dans les là fort bino ne occupé de asa moto bon c'est demande fla ina mone bogar ami kaza bogar Isaac bogo c'est total beauté no lelo Isaac comme bible Isaac moi biso négligé yo a moi avant négligé to moni attends Isaac omoni a mais ba kato na suki to mona na kitoko na yo asima vert. Ok, ça madame, hein? Isaac so dame? Ok. Dile pena mama tu mona yo boga. To yoba ki boga rango. So za uko za nse boga eh? Uko za ki mutalulendo, oza mutamu regioni. Oza mukongo muluba mungala. Ndeko ya Robera ndeko ya SP hein ne c'est pas la réponse ngwa oza muyeso ah na leli réponse ma be na réponse c'est ça qui joka fa o te na muluba o kali na za muluba voilà na c'est pas la réponse makasi mutanzamba solo na za muyeso na kata muyeso tozana ni muluba ni mungala ni muswali mais muyeso na leli réponse makasi nzamba pambola yo na na la soka ke oza mutu faut ba peso bolingo vieux nazali yaka lukilanga bilamba na koya na osomba so kidino vanika muni mutabilamba na yebi ba ondimo te mais ngamo peso na moni na olukana tuna poto nga sika buka ni esika bo donc ba chinois d'abord na sengo merci pour ni mina katosuki senga sengo makasi nzama pambola yo azung sur le belé Oto zela to mona bogar Isaac eh yera sinda yo ba isin Isaac komena sinda si sinda zana ya na kita koto si aussi si Isaac na sombela hete na sombelete Isaac na nina yo kamfina yo na sombela hete na sombelete yete ya futi singa mbo na katosuki to pele ah Isaac mtia malama ki ba makipa kote ba ningisha kayo ba mono mutu pamba to sombela eh Natika, ouais, ça c'est vrai, c'est bon, c'est pas non. On va été. Kocha nini te, kocha su qualité. Batozo kama kiba kata Isaac Suki. Sur kata Suki to kaki no photo. D'accord. Nana me monso la photo mona Isaac akati Suki. OK. Sala ngasinda, kocha su qualité. Saka ka miliki keka. Ça l'appelle Isaac Sinda. Mingi te kokia muke kaka ça va bane ko tio yo ben on café tout bas boteka ngana bane teka ngo munyo ne chanko sena na sa teka ngo na sala ngo esi mate o se ngabona ne ko simate na se wete na kama ndo bigi nazo bane teka nazo bane oh ngani na bane sala kopo yo boteka yo muto boteka ngai muna oteka ngamuna balabana teka tisi na sala mabe ah bon yo siko ngito ko la yo so mutaboka ni bandul ah oza mulaye batabanu bazaka milai bandul osigini bandul kote kasongo lunda kote ya Kikwiti usawa bulungu ya mutabulungu OK c'est bon c'est là que je suis pas naie ya po obela sinda maître papier sinda comparé waiti de rien ngala sombi mbongo te ouais jeune hein mais c'est au Sambwe Isaac yo ba ya oh o change face ah OK on s'en raison te babo melongo tshela tina yeche wana ah Isaac oza propre mo kumitiki bondeni hein c'est bon ça leti moko bongo on va la combien ah bazana achina hein bana 4 yo zana jini 30 ouais zana ngo c'est bon baza auto baza mboko nazana ba na bochi bo mbala ah OK c'est bon na madame baza bo vandi yo ah nasema komila kingasanya na ah na pression na kati OK Par jour, vous avez combien? Par jour, vous avez combien?
À peu près. Vous avez monté mon bébé, ça sera 60 000, mais par jour, ça sera 30, 60 000 sur le qui est bébé. Par jour, ah, ok. C'est bon. C'est quoi ça? Il y a un moto ça là. Bon, il y a ça là, il y a un moto. Ah, il faut que tu aies un projet. Est-ce que vous avez un projet qui est un jour ça la paye à un moto? Projet, c'est la gueule de demander place. Ah, il y a un chat là, un chat là. Kasi, pourquoi on dit que vous foutez la rabonne dans la magasin? Baboyaka? Na négocier, nazalaki nango yanga moko jeu dai moi de moko mega boti. Ah. Dam penazeli. Do esanga makasi wana na tikati. Ah, ok. Chaque tour ya otikela ngawa, Isaac Sinda, lokana lokapase. Nani Isaac, na chele chino kuna, na chele kuna? Pona moto na chele kuna. Merci. Ko kanga wana pose pour suki hein? Papa merci hein. Nzama pambola bonne journée oteka malamu. Non, tu as la beauté à Isaac Nezobi, mais là, mais perdons ma beauté nécessaire.